Yes, reka turamutse mwebwe mwese mudukurikiye aho muherereye hatandukanye tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza ndetse n'amahoro y'Imana. Nanone kandi mu bihe nk'ibi ngibi ndagira ngo dutangire twihanganisha bene wacu abanyamurenge batuye ahatandukanye by'umwihariko abacikacumu bagatumba. Muri uyu mwanya rero nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu tugiye kugirana ikiganiro, araza kutugezaho ubuhamya bw'ibyagiye bibera hariya, benshi babyumva nk'amakuru ariko araza kutubwira ubuhamya nk'umuntu wari uhibereye, ndetse tunashima n'Imana yabarokoye kuri uyu munsi tukaba tukiri kumwe. Hanyuma kuri mikoro muri kumwe na Etienne Mutabazi ndetse na Dem kuva kuri Blessed Family TV na Jonathan TV Show. Ndagira ngo twakire umutumirwa wacu atangire atubwira amazina ye cyangwa se atwibwira, hanyuma araza guhita akomerezaho n'ubundi atugezaho ubuhamya. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Shimyimana Justin Mutebutsi, ndi umupapa, mfite abana 6, abahungu 3 n'abakobwa 3, ntuye Nairobi, ndi n'umupastori mu itorero rya Harvest, nkaba n'umucikacumu byabereye mu Gatumba. Maze imyaka igera ku 16 hano muri Kenya. Buri mwaka duhora twibuka, kuri ubwo rero turabashimiye kuba mwaje kugira ngo dukore ikiganiro. Murakoze. Pastor, wenda tutanibagiwe ndibaza yuko wenda ari nawe uhagarariye abacikacumu barokotse hariya mu Gatumba hano muri Nairobi, nimba ntibeshe. Rero ariyo mpamvu nyine twari dukeneye kugira ngo ubashe kutugezaho cyangwa se kubwira abantu ibyabaye muri cya gihe abantu bicwaga bazira uko basa cyangwa bazira karengane, kandi mu nkambi nk'uko mwene data yabivuze harimo n'ayandi moko ariko bikibasira abanyamurenge. Ndumva rero wadutangira ukatubwira uko byari bimeze. Murakoze cyane. Koko ninje uhagarariye abacikacumu muri Kenya. Maze iminsi mpagarariye abacikacumu, ariko tuzatwibuka buri mwaka, kandi dushimira ubuyobozi bwa Kenya buduha ubwo burenganzira kugira ngo tubashe kwibuka abacu. Reka tubagezeho mu ncamake uko byari bimeze. Mu 2004 habayeho intambara yabereye Bukavu hagati y'umusirikare w'umunyamurenge Marehemu Colonel Mutebutsi na Mbuzamabe. Ibyo bapfuye ibintu bya gisirikare twebwe tutazi nk'abasivile. Intambara irabi Bukavu, abantu baricwa, abanyeshuri biga kuri za universite, amazu y'abanyamurenge aratwikwa, intambara iba ikomeye cyane. Nuko kubera kuko ingabo za leta zari nyinshi, Mutebutsi yarasigaranye abasirikare bakeya, barahunga bamanuka inzira ya Ngumo bika Kamanyura. Ngo bagere Kamanyura rero hari izindi ngabo zari zivuye Uvira, zihita bazihamagara kugira ngo zize zitanga umusada barase abo basirikare ba Mutebutsi. Kandi ico gihe ntibari bakicitwa kandi ngo n'abasirikare ba Kongo bari batangiye kubitangwa n'abasirikare b'u Rwanda, kandi ari abanyamurenge bari bamaze imyaka bakorana. Yewe Mutebutsi yagiye Bukavu adusize Uvira ari wo Brigadier, yari Brigadier Uvira ari umunyamurenge umukongomani, ariko intambara ngo ibe ntiyaba kibaye umunyamurenge abaye umunyarwanda. So ingabo rero za brigade y'icenda yari ibuvira bahita baje gutanga umusada, kubera kuko bari basigara abasirikare bakeya bahungira mu Rwanda. U Rwanda rurabakira, babaka imbunda, babashira mu nkambi ku Gikongoro. Rero zangabo rero zari gutanga umusada. Abaturage ba Uvira ngo babone Mutebutsi arahunze, batangira gusakuza batera amabuye bavuga ngo baratwica. Kandi cyo nakoraga Uvira kuri Hôpital Général, ngakorana n'umugabo yari administrateur personnel ngo ni Birume
ubatuye muri Amerika ndakeka ko ari muri Arizona niwe wari warampaye akazi n'abandi barakoraga bakora ku izone abandi bagakora kuri hospitali abandi bakora ku maporo ubuzima bwari bumeze neza nuko ariko ico gihama haba tension mbi hamaze kuba tension rero hari mu gitondo je nari ku kazi mbona abantu batangiye gupakira imodoka za matera ariko batera amabuye mu kanya nibwo nabonye famiye baza kumbwira nuko dutangira guhunga turahunga je nabanje gusigara famiye iragenda n'abandi benshi ubwo hama umuniginigi w'abantu ndetse bamwe baranagenda ngo bagere Kavimvira ingabo zanya kabakazirari zihari zirabafata babaka matera bagira gute bamwe ndetse baranakubitwa baranakomereka nza nibuka haba hakomeretse umugabo wabega ngo ni ninja baramukomeretsa n'abandi ariko ngo bageraho abasirikare baravuye ngo bareke batangira guhunga sigarana jewe n'abantu twarasiga turi abahungu bagera nko kuri 4 turagenda usanga colonel byinshi ico gihe yari akiri majoro yari deploying ingabo ziwe zari muri plane iriya uriya mushasha wo kuja mu ibubembe ariko ico gihe yari yaje kuramutsa umugore wiwe afite abasirikare bakeya turavuga tereka dusange byinshi wenda nazamuka aje mu misozi nako tuzajana nawe kandi nambara niba nuko tureba ukuntu dushobora kwirwanaho tuwageze iwiwe yaratuye muri Biemalaki aratubwira ati muje kugira gute hari nka ni mugoroba amasaha shira saa 9 saa 10 muje kugira gute ko murabona abantu basirikare mfite ni bake tukiraho twese tubona umusirikare umwescort wiwe umukatanyama ahita agenda n'imbunda ya Musada aramanuka ababo ngo bamubwire yama basubiza arababwira ngo arigende ngo sanze bene bamwe ndaguma kubana n'abanyarwanda noneho hakaba umwescort umwe wabyinshi aravuga ngo reka mukurikire byinshi atireka urakurikira umuntu wowe kurabona itansiyo turimo neza aragenda na yambunda turamubona neza ikara muri karya mabenge aragenda nibwo yatugati muva ahita tubwira ati natwe ko turashakisha ukuntu turi bake kidushobora kurwanira ntambara ko turashakisha ukuntu turebe ukuntu ntabwo dushobora gupaswa duhunge nituzaho duhungira ariko ukabona nyine ko bararebana yingwe mugani y'abanyarwanda nuko ku mugoroba duhita dufata amakinga turi amakinga baratwamiriza banakimbia le Rwanda bene bije nguko tugeze tuke ushaka Vimvira umwe wacu twari turi kumwe ikinga ari munyuza ahantu turamubura tugenda hafi nk'iminota nka 10 n'inga tutaramubona tuvuga tuwacu deja bamwishe ariko amahirwe tuzaguhura kuri douane twese kuri douane tugeze kuri douane kongomane baradufata batubrutaliza badusunika nuko turambuka tugera kuri douane y'abarundi tuze kuri douane y'abarundi ati kino gihe mwari muri abandi abantu baje kare mwebwe mwaza mukoreke nuko twarahavuye dufata amakinga yarahari nayo atugeza mu Gatumba tugeze mu Gatumba twama dusanga indegu yose nama matera nama shakoshi umuntu karagenda yicara kuri gahunda ku bintu byiwe urumva twadufunga ibintu mu bitenge kurya nyine impuzi zazimera nuko ariko mukanya twasanze twe twashite nka nimugoroba ariko dusanga hasi ritangiye kwandika abantu hari hariho amashitingi twasanzeho ya mbere y'abarundi y'imyeru cyo gihe abarundi baga muri Tanzania n'abandi bakongomani bakabacumbikiraho kugira ngo babasubize mu buzima busanzwe baje mu ntara zabo z'abarundi dusanga hariho shitingi zari 4 ariko zicatsi ndakeka nibwo bwa mbere nabonye shitingi zicatsi kuko ubundi ndagaza mbone z'umweru ni za blue ubwo nyine twarashitse mu mugoroba bahita bazana ibiti batangira kubaka hasi ritangira kubaka za Croix zizana bya bindi nyine bizijya byibanze za biscuit amasafuriya ibirengeti abantu batangira gukoropa akavuyo k'inkambi kujya namwe mukazi ubwo twasanze ariho 4 bubaka izindi 2 zibaye 6
kuze kugira ko nimugoroba bongeraho indi zibaye 7 z'imbere nuko abantu bamwe batangira gufata imyanya yo kuja muri za kambi barubatse tuba benshi bahita bavuga ngo abadamu n'abana babaje muri izo nkambi abagabo n'abahungu bose murare hanze turara hanze twama dusasa za matera indegu yose polisi iraza nijoro y'abarundi baratuga ati mwihangane ejo bazongera babubakira izindi nkambi bwarakeye mu gitondo kare haseri iraza na seisere n'indi mishinga bene yinyine za VC za Vision Mondiale baraza nyine batabaye batangira kubaka barubaka ndakeka ko baje kubaka izindi nk'8 ziba nka 15 gutya ariko ndagira twari dufite shitingi 23 nimba ntibeshe nuko abantu kubera ko bari benshi ngo batangira gufata imyanya mu zindi za shitingi barubatse ubuzima burakomeza cugari mu kwezi kwa gatandatu ubuzima burakomeza mu gitondo kare haseri kazana ibyibanze ndetse barabazana imipira utubumbo abantu batangira gukina za volleyball football ukumva nyine ubuzima burahari ariko dufite icyizere ko tuzasubira muri Kongo kuko bivira nta ntambara yabaye tuvuga ngo wenda mu minsi mike turasubirayo nuko turahaba mu kwezi kwa gatandatu ngo kuje kurangira gushira kwa 7 abarundi baraza baratubwira hari ibiraro by'abarundi byinga baratubwira ati hano abantu baza kwiba inga none rero nimuzaza mwumva amasasu nijoro muza muryama kuko nabantu babaje kwiba inga okay turabimenyera nuko tutangira amakanisa twari dufite igitaramo cyane niba ture mu gitondo kare tugasenga kuva 6 kugeza saa 1:30 abantu bakabona kureza muri za shuguri zabo abaja ibujumbura abaja muri site mu Gatumba abatembera n'abadamu batekera abana nuko turahaba hakaba ari igiterane twakoraga buri mwaka cyo mu kwezi kwa 8 twaza tugitegura ngo kizabera mu Ngagara mu kanisa rya Umoja cyo giterane twagaza tucita ngo ni igiterane c'amashimwe c'abantu bari baravuye muri Byura ariko cyaje kubica abantu bose cyari cyatangijwe n'abantu bari baravuye muri Byura ariko ngo kiraho kibica abantu bose tutegura kugira ngo tuzaje kuciziza mu kwezi kwa 8 ama repetition aratangira activité gizo zari zimaze kumenyerwa ama repetition aratangira bari baradutumiye korari kumba kuja kuririmbayo tujayo bo buca rero tugenda hasigaye nk'ibyumweru 2 ngo tugende nibwo amatractor yatangiye turi mu nkambi imodoka zava ibuvira zije Burundi bagasiga amatractor ku mabarabara mukatora mugasoma tubarandika ngo tutawauwa tuzara kubica nubwo mwahunze tuzabasangayo ariko kumva nyine ni ibya bindi by'abakongomani byabo bizi ariko deja babifite mu mutima nuko kubera ko ibuvira hari hahunze abasirikari b'abanyamurenge hazi ingabo zari zivuye ruguru za Gumino Gumino ya General Masunzu nizo zari ziri hariya ariko bakaba bake bifatikanyaga n'ingabo za leta kuko ibo Gumino yazirwanya RCD urumva ico gihe hari muri period ya RCD nuko barahaba bahaba iminsi mikeya amakuru twaje kumenya kuko Colonel Mugema n'abandi basirikare baje gufata kamyoneti yari irimo amasasu bataza aho ivuye none batanga raporo bohereza raporo bavuga kuko bafashe kamyoneti irimo amasasu bataza aho ivuye bayohereje ku musirikare mukuru arababwira ngo nibayirekure urumva bari bohereje Bukavu ati muyirekure muyireke donc bariki iyo kamyo ikomeza igenda iyo kamyoneti igende nawe iyo kamyoneti yari irimo amasasu amakuru twaje kumenya nuko yari irimo amasasu bura gutera abanyagatumba kandi yari organize na Mutupeke
na Nyakabaka n'umuriyetena w'umu FDLR witwa ngo ni Munyaneza na major colonel Efoko na komanda yo barayireka igera kuri Kiriba kuri Ondes le 12 z'ukwezi kwa munani ihita yambuka na ya masasu yambukanye n'uwo liyetena w'interahamwe witwa ngo ni Munyaneza hamwe na Efoko na Yope w'umukomanda urumva yari major rero urumva rero deja twe tutabizi ngo habe kumanywa kuko nijoro twaburagaho twogera kumanywa tukoga mu ijoro abagabo tukaje mu gihuru bakatushira amazi tukoga ngo habe mu ijoro umumama umwe asa nk'ugiye koga ibo mama bagiraga amadusha yabo ariko kubera ko bari muri za shuguri kumanywa bakoga nabo nijoro nako tukaja ruguru mu gihuru tukoga nuko wa mama ngo agire gucya abona abantu bububa aragaruka tiyoze yahise agaruka abwira abagabo aravuga ati mbonye abantu barimo bububa hariya sinzi abagabo bati wasanga ari babandi baje kwiba inka nuko kandi gatumbaho yariri n'ikigo hari ibigo bibiri bya gisirikare ikigo cha polisi ariyo gendarmerie na infantry infantry wenda ishobora kuba yari kuri 1 km ariko gendarmerie ariyo polisi nko muri 500 metres nuko babandi ati basanga ari abantu baje kwiba inka bihorera je waho nari muri shitingi wacu nari mpagaze nari nicaye hanze ndi kumwe na madame undi mugabo wapfuye ndero hapfuye babiri uwo munsi n'abandi bakobwa babiri tudiskita kubijanye n'icyo giterane kwa dutegura nuko ngo turangize muri abo bakobwa babiri bari bakererewe ibyo baririmbye namwe murabizi abayobozi bavuga ati muzaje mu giterane bati no ntabwo tuzaje mu giterane dutangira gutanga discussion ariko abantu bamaze kuryama mu nkambi urumva nka saa 4 ni mu gicuku nta matara abantu baramaze kuryama kurya tukicicaye hanze amasasa baravuze bama barasa bama bakubita nk'imbunda nka zitatu bama barasa ngo barakupa no ngo bari barababwiye ngo hari ngo ingabo za Mutebutsi zahunze igiya ngo zifite mu imbunda oro nta ngabo twari dufite bategereza ko babasubiza ntibabasubiza bahita bije mu nkambi bararasa twaje kumenya ko twatewe nabwo bundi bararashe gutya dufite twinjira mu nkambi nishe gwatangiraga gutya bitaninjira n'uwo mwene data nawe ahita yinjira nshuti yanje nawe ahita yinjira mu shitingi natangiraga nawe akankurikira nuko no muri ya masaso ngo aceceke turatuza mukanya gatoya none bahita binjira ngo binjire baba ari abantu benshi ngo baba abantu benshi nibwo twamenye ko twatewe bararasa kumva ko umuntu avuga ngo bandashe mumbabarire ndapfuye no kuvuga ngo za shitingi zijya za mbere nababwiye zatangiraga niho hari mu itungukiro nta yarokotse nimwe zo shitingi zose zarahiye haba nimwe kandi majority y'abantu benshi bapfuye nabaho muraza amashitingi shitingi twari turimo izo nkambi bari batwubakiye iz'icyatsi kibisi hamwe n'izo z'imyeru ni muri metero 50 nta sasu ryavuze muri za shitingi z'umweru habe nimwe nta n'isasu na rimwe ryavuzemo urumva ni ibintu bari barapanze tukibaze se haseri yatwubakiye iyo nkambi y'icyatsi kibisi ifite plan ese abarundi bari bafite plan icyaje kutumenyesha ko bari bafite plan nuko mu gitondo agatorwasa n'uwitwa Habimana bari bayoboye FNL n'ubu baracahari baravuze ngo nibo babikoze none dushaka kumenya ko abarundi bari bafite complicité kugira ngo baduheze amashitingi y'icyatsi kibisi atandukane na yayandi hatazaba confusion no kuvuga ngo ayo y'umweru yarimo andi moko atari abanyamurenge yego hari harimo imiryango ibiri y'abanyamurenge barimo Pasteur Gatware uri muri Amerika na Mukwiye n'abatuye muri Amerika abandi bose twari muri izo z'imyeru z'icyatsi kibisi nako ariko izo z'imyeru nta n'isasu ryavuze muri 50 metres
santimetero ni gute ushobora kuvuga ngo isasu ko riravuga muri santimetero ntimutabara bararasa barushe bazana mu Giswahili no bazahita ngo ni muri kamuizi projecteur igitara kinini kandi ngo amare ntibagitunga muri ya shitingi y'imyeru bagitunga muri shati ya shitingi zacu z'icyatsi kibisi no kuvuga ngo bashiraho n'imbunda ya musada umuntu wazosohoka wese naho yaguye bararasa bararirimba mana turagushimiye ko tugabije abanyamurenge bari bafite amafirimbi ingoma bakaririmba ukumvuze mana turagushimiye ko tugabije abanyamurenge hari harimo igipfurero hari harimo ikirundi hari harimo ikibembe hari harimo ikinyarwanda izo ndimi zose zarakoreshejwe uwo munsi kugeza igihe nibwo mu munsi numvise ijambo rivuga ngo guturira naho ngo nugutwika mu kirundi amasasu yarashize za nkambi za gisirikare iya infanteri n'iya polisi hama n'umusada wombwira gute muri 500 metre amasasu yavuga cyangwa se muri 1 kilometre si hafi se cyane kuva saa 4 kugeza saa 6 amasaha abiri kugeza igihe amasasu yashize baratwika baroha barikura saa 8 inkambi abasirikare bari bavuye imwaro b'abakomando nibo batugeze saa 8 z'ijoro bavuye imwaro kandi aho hafi hari ibigo bya gisirikare nimba Bujumbura yari ifite ibigo byinshi ariko mu Gatumba hari hariho bibiri abantu b'imwaro baraza bamanuka imwaro baca muri Bujumbura baza gutanga umusada badusanga saa 8 bagiye tumva ko bari bafite Burundi bari bafite complicity no kuvuga ngo Burundi na Kongo bari bafite complicity yego nuko bararasa batangira gutwika inkambi zirasha ngo tugere mu gicuku barashe kucya madame wahita kuko shooting ukuntu yari imeze urayibona je naratangiraga muzeya gaheka no madame ngo barase ahita yihuta azira ko bamuzeya asanga mama wacu wari uhari nanje segerana n'abana agakobwa kanje kari gafite amezi 4 n'undi na musaza we uwo musaza we niwe wambwiye ngo se papa niki ndavuga ati twate ko bararasa kubera ko abana bivurira bari bamenyereye amasaza ndavuga ati muceceke nuko aragaruka madame ndamubwira nti heka umwana nanje tugende umuhungu wanje mukuru yagazarana na basekuru barasa mama amaguru yombi isasu riraza riramufata hano ku gitugu abatera grenade ziramufata amafragment aramufata ngo agerahoga mutaniruka nshashitingi njewe mbwira wa muhungu wanje n'undi mwana wa data wacu ni mwebwe ni mwiruke bariruka bayikura muri cakira rucari nyuma yacu cakira rucari kiri mu imbunda noneho aduye ashaka kugira kuri shitingi yacu kikarasa iyo mbunda barasa bakabura aho baza baroha baraza neza barazenguruka bagera mu mutwe neza wa shitingi yacu gutya ararasa kandi arashisha machine gun ararasa yica mu inka zirindwi noneho wa wundi ufite imbunda ntoya ahita ceceka nibwo yarashe umwana arikanga kandi arikanga ararira ngo arire namavuga ati koko arahita ijya projecteur yazibonika ku mangu ngira ngo aramagaruka yamenje muri shiting tiyaje ahita numva ko agira uke aragenda mukanya tubona umuntu araje mukanya rero nibwo nabonye umuntu aza ku muryango neza wa shiting yacu live ndamubona gutya akoresha ijambo rivuga ngo yemwe abari munini muze twaje kubatabara uko mvuze nuko nono abinyuma baraguduka ahita zamura imbunda ararasa ahita arasa ndi mwana w'umukobwa wari waje amutsindaho sasa mu mutwe bahita batera grenade kuko je ninjaga muri uyu muryango wacu nabakinja mu ndi muryango guke batera grenade ihita yica umugore n'umwana yamitwara umutwe n'umwana umugabo barambwira ati umugore baramurashe none ko urambwira ngo ngire gute mukanya gato wa mugabo nawe bahita bamurasa isaso nawe barapfuye aho nuko wawe ngo arase ahita agenda
nuko tubona guca shitingi turahunga ndiruka babahungu bariruka umuhungu wanje wari warashwa mu gitugu na se wabo bariruka imbere hari inzu y'abarundi ndabagete mugende muhagare muri iriya nguni barirutse nanje ndiruka hakaba ikinogo barandasa ngwa muri ca kinogo numva ko abwira wabo ngo ndamurashe uko ndatuza handi mukanya mbona baragiye ndiruka ngamfata babana twambutse barabara duhungiye muri city naho gutandukana kwa madamu naho twatandukaniye muri aho niruka nawe yiruka sinamenya aho yaciye twaje kubonana mu gitondo kareka naho ga muri shitingi yacu hakomeretsa abantu benshi hapfuye abantu benshi mukanya igihe twicaye aho muri aho twaza duhungiraga mbona mushiki wanje araje bamurashe ukuboko aya magufa yombi aho nakana kiwe bakarashe hano bamurasa isasu rica mu nda ngo rishike nkaha rirafata yabyimbye akambwira ngo jewe bandasha ariko nabyimbye sinzi ukuntu nagize gutya mbona isasu ntiriravamo turikuramo na Pastor Semariza turikuramo amaraso yamagira ngo nuko nibwo ico giga abantu baraza hari mu rukerera dutangira gufata abantu bakomeretse tubatwara mu kadispensaire kari gatoya hari inkomeri nkubwi ijana akadispensaire kangana gutyo bamatangira gutwara abantu za Bujumbura za Roi Karede Prince Serge Hopital General kubwire gute mu gitondo rero nibwo abantu benshi batabaye abari bavuye mu Rwanda abari bavuye Bujumbura nabonye umukobwa w'umurundi yaje afite imodoka ya Ravo arayiparika abona ukundi inkambi yahiye abona ukunda imirambi ryamyaho abantu baba kuko mu gitondo abantu bari bamaze gupfa bakazabashiraho ibitenge wa mwana w'umukobwa w'umurundi muremure mwiza yamayika gutya arahwera baramuterura sinzi watwaye iyo modoka bamamukubita muri ambulance yaravuze ngo yo ngo batutsi barangiye yamagira ngo pa yo avuye muri modoka yaravuye iwe nta muntu utaratabaye abanyarwanda baraje abantu bamiriwe gutabara n'abantu bari batuye muri Kongo duwane zaranze ko bambuka bishaka kugaragara ko bari bafitemo complicity nimba duwane ya Kongo yaranze ngo ntibambuke urumva bari bafitemo uruhari nabo kandi abari bamaze gufara abakongomani abari bamaze gufana abakongomani ariko duwane zanga ko bambuka umva ko hari Kongo n'u Burundi bari bafitemo uruhari ikigaragaza kuko n'u Burundi bari bafitemo kugeza uyu munsi agatorwa na Habimana bari degemje nta butabera nuko rero nuko twarokotse abapfuye barapfuye abarokotse bararokotse muncamakene nkuko murakoze no kuvuga ngo kugeza ubu yakamyo abasirikare babonye ifite amasasu amakuru yayazahekera hariya nta nkurikizi yigeze ibaho ngo wenda hamenyekane ngo yari igiye he aya masasu yaragiye he ntaho nuko niko nyine yanguri naho byarangiriye hanyuma bantu baje bababwira ko hakunze kubaho igihe c'amasasu ati nimuyumva muzihangane barabo muri leta cyangwa bari nk'abaturage basanzwe n'abapolisi n'abapolisi Burundi kurumva inkami imaze kwaba polisi yageze irindi nkambi no hagera mu gicuku twaje kumenya mbwa twatewe hagera mu gicuku bagashinga igiti bakacambika uniform mwebwe mwabyuka mukarangiza uniform kugira ngo n'abarundi bari kuri patro naho abantu bagiye bari ayo mazu yabo n'abapolisi b'abarundi baje kutubwira ayo makuru no kuvuga ngo mu bigaragara uzanga bikunda kuba ari abapolisi baje gutanga iyo message bakaza kubwira abaturage b'impunzi bababwira ngo mwitegure muzaza mwumva amasasu hanavuga uzanga bikunda bari kuri communication yabanyiri gutegura umugambi ari nk'uburyo bwo kugira ngo bamasike abantu igihe bazaba barimo babarasa niba barasa bagire ngo ni ya masasu nyine bise yuko ari ayabivye hanyuma Pastor ku batazi inkambi ya Gatumba iri ahangana gute wenda n'umupaka wa Kongo ni hafi ndakeka ushobora kuba wenda nka 2 km nimba talide ni nka 5 ntigezemo ni hafi Pastor none mu gitondo wenda bimaze kuba ibyo bigo cha polisi n'icya gisirikare byari bibegereye
ni ukuvuga kugeza mu gitondo n'igihe abo b'imwaro baje gutabara, ni ukuvuga ngo n'ubundi bo ntibigeze basohoka ngo baze canke bakoze rwireshwa baza nyuma yaho nabo baza baje nko gutabara. ab'imwaro bamaze gushika mu gitondo niho abo izo nkambi za infanteri na polisi baje kuza. Yes. Ariko ababanje n'ab'imwaro urumva nabo baje kuza nyuma y'ab'imwaro. Barangije rero baradufata twese badutuza mu mashuri babona ngo bagiye kuducungira umutekano twashize. Bazana ibifaru, bazana za road blocker kuja kwinjira muri aya mashuri, bakakubaza ugiye kugira gute, ugiye gusura nde. Deja wari undi munsi ariko abantu bari bashize. N'ubundi rero byumvikana ko n'ubundi nabo bari bazi gahunda uko bimeze. None se leta y'u Burundi nta kuntu yaba wenda yarakurikiranye se nk'umuyobozi wenda wari ukuriye ibyo aho ngaho, mbese ibyo bigo bya gisirikare n'ibya polisi biraho, wenda ngo bababaze kubera iki kuvuga ngo amasaha abiri abantu babegereye ntibabashe kubaho ubutabazi? Ntaco bakoze kugeza n'uyu munsi, nta makuru tuzi ko abari bayoboye ibyo bigo bashobora kuba barahanwe. Ntaco leta se yoja kubakurikirana ubundi n'abiyemereye icyaha n'abemeye icyaha batarakurikiranwe. Pastor, wenda mu gusoza ikiganiro turakomeza n'ubundi tubaha pole, mukomeze kwihangana ndetse n'abanyamurenge bose muri rusange muri ibi bihe. Hanyuma ndagira ngo ugire ubutumwa bundi ugeza ku banyamurenge, by'umwihariko abo bagiye bari hatandukanye, by'umwihariko abo muri iki gihugu turimo ca Kenya, ku bijanye n'umunsi nyirizina wo kwibuka. Reka dusaba abanyamurenge bose batuye muri Kenya, apana batuye Nairobi, batuye muri Kenya, kuko hari abandi benshi badatuye muri Nairobi. Dusaba abanyamurenge bose batuye muri Kenya kuzaza kwibuka ku nshuro ya 20. Insanganyamatsiko no kuvuga ngo imyaka 20 irashize y'akarengane no kudahana. Rero tuzibukira azaba ari na kabiri ku minsi 13 hano Umoja mu ikanisa ryitwa Nairobi Christian Church. Abantu bararizi benshi, tuzatangira saa 3 kugeza ku mugoroba, dukangurira abantu bose. Yego turabizi ko ubuzima bwa Kenya bugoye, bisaba abantu gushaka kugira ngo barebe ko babone imibereho, ariko kugira ngo duha agaciro bene wacu bazize uko baremwe. Nimba utarapfushe nyugusengwa apfushe so wanyu, mubyara wawe, mushiki wawe, murumuna wawe, nta muntu w'umunyamurenge utarakozweho, ntawe. Rero guha agaciro bari abantu turasaba ngo umuntu wese nabikorera ku giti cyabo muzaze uwo munsi mwisacrifiye, mureke akazi, muze dufatikanye twibuke bene wacu bazize uko baremwe. Uko nukuri nkuko bivuze, buri muntu wese biramureba, ndetse n'abantu bakorera abantu. Nje icyo nababwira cyangwa se nabatangariza nuko iki kintu bakigeza ku babosi babo, bakababwira yuko uyu munsi badashobora gukora, ari umunsi wo kugira ngo bibuka babo bazize uko basa. Ndetse Etienne, reka nkomoze kuri aka kantu wenda nimba ariko numva ari ngombwa, ndabizi ko bishobora kumugeraho cyangwa se n'uri muri hafi wenda ashobora kuzumva akabimugezaho. Murabizi ko ndetse ndibaza ko ari uyu munsi wenda bishobora kuba byatangiye cyangwa ejo aribwo bizatangira. Abanyamerika ndibaza ko pastor wenda wo waturusha bazatangira ejo, n'ubwo ngo ejo nibwo bazatangira bo. Ndetse rero mvuga ngo natwe nabwo twanagatangiye, nubwo dufite imirimo, nubwo tuja hehe mu bitureba, ariko kandi twibuka yuko hari igitaramo c'umuhanzi Israel Mbonyi, n'umunyamurenge, afite nationality y'ubunyarwanda ko ari hatuye, ariko n'umwana wavukiye umurenge n'umunyamurenge. Jewe nico namusaba, kuko wenda mubamubajije ibibazo, jewe nanizi ko ico kintu bashobora kukimubaza cyangwa se kukimusaba. Nje arico musaba kugira ngo n'umuntu wese uri bubone kino kiganiro abasha kumugeraho cyangwa abasha kuba afite contact ze, amubwire kwa gatandatu nibwo konseri zabo. Ni umunsi wo kuramya Imana, ntitworwanya cyangwa ngo tugire gute, ndetse ababishoboye twese tuzagende tuje gufatikanya nawe kuramya Imana, kumushigikira no kuzamura ubwami bw'Imana. Ariko icyo musaba ni Etienne, ndamusaba kugira ngo mbere yuko atangira kuririmba azabanze ahe icubahiro, aho umwanya wo kwibuka bene wabo bazize barokotse
cyangwa se bapfuye bazira uko baremwe. Rero ico kintu ni cyiza nagikora kandi bizaba ari ibintu byiza ndetse n'ibyo kwamamaza ndetse n'abari bamwakire bashobora kuba batanabizi kuko si abanyakenya bose babizi ni bakeya, ariko wenda abivuze nabo hari ubwo zobatera kumenya bino bintu koko byabayeho, bigatuma wenda nabo badufasha mu gusaba ubutabera, kuko amahanga yose tugiye tuyageramo mu buryo bwo gusaba ubutabera wenda hari ico zotanga. Rero akaba ari ico kintu jewe numva namusaba kandi ndetse n'abandi bose mu buryo bwo kubimenyekanisha isi yose kugira ngo imenye yuko ubwoko bwacu hari ico bwazize, bazize ko basa tuzira karengane, kugira ngo tubone ubutabera abantu bari kwidegemza bari yongeyo bazi ko babikoze kandi banabyemera, amahanga agira ico abikora. Ya reka dusabe n'abandi bumva runo rurimi, dufitemo abarundi, dufitemo abantu bo muri Noro, nabo turabakangura kugira ngo tuzaze tubane n'inshuti. Umuntu wese uzi ko azi ko abantu barimo bishwa muri Congo still now, abantu ko barapfa iwacu ko barasenyutse, turasaba kugira ngo nabo bazaze kuri uwo munsi tuzifatikanye muri byo mu kunamira abacu. Ya Pastor, ka tugushimire kandi dukomeza kubabwira ngo mwihangane, ndetse n'abandi bose bakurikiye ikiganiro dukomeze twihangane muri ibi bihe, ariko kandi nkuko babisabye kuri uriya munsi ni kuwa kabiri twese tuzahurire Nairobi Christian, maze tubashe kunamira abacu, tubasubize icubahiro n'agaciro bambuwe. Murakoze rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Murakoze.